بله ریوبرا انسیاتیوا یکی تیا نتوی لسر وان بیریزیان کل هم بر ریزدار لیل ازانا هاتی کرن و باندورا ویجی لسر پروسه آشتی زینه دینچر دیار بکری میوانا منه سلاو و ریز بوته بریز دینچر بریز دینچر دسپیکی در ناوروکا سکاله آوه چیه ناوروکا او دوزاکو ولی دیجی وی کریارا نفرتی و بیریزی کل همبری بریز لیلا زانا هاتی کرن فرمو بریزینه دینچر بله ایوار باش جامعه سلاوریس وکی کوته زانین پروسه کاشتی دست بکره بول ترکیه و باکوری کردستانه هندک کسا نخواستن کو اف پیواجو بسر کبه و اشتیک ماینده چه ببه هلبت تندی لسر لیلا زانا گرتن سر دوی خو گوتنه نخوش کرن ام جی ام حمیل هم بری وی درکتن و ام پشکریا ام هم پشکریا پیواجوی دکن و هم پشکریا لیلا زانا دکن لیلا زانا رومتا ملت کرده لیلا زانا جن کرده دایی که تو مافی کسی تونهی کو وان گوتنا ج لیلا زانا و تو جنه کردره تونه به بله از هر داده بیجم در فتا جنا کرد هبه دکاره ریوبریا جنه جهانی بکه جنا کرد به شرفه به غیرته به رومته جنا کرد دوی کو لیبوری نبخوازن جنه کرد و سری ده لیلا زاناره خوشکا زینه دخوازم بزانه بم گلو اف کریارا هاتی کرن الگورا باوریا وجی پلان کریه دستک الپشتویه که حیا هون چوا دنرخینن ویروشی هلبت همه پارتیین ترکی لهمبری وی آشتیه درکتن اللي مرو نكاره بيجي سدي سد فلان كسي عن فلان بارتيه اللي وانا او كا علي جري فوتبولي وان كرياري نخوش كرن آنين زمان اللي دوي بوكو هم تيمي فوتبولي ريفابري وان ev lêborîn bixwesta û him jî wan kesê ku naxwazin aştî çêbe aştiyek mayînde çêbe di Tirkî de divê bi wan jî êdî alîkariya aştiyê piştgiriya aştiyê bikirane ku ev tundî tu jî ji nav millet raba برز دینچر نوها تایبەت گاوا کو اف گوتنین نفرتی تینه کرن یعنی وکی فوبیا یکی تیب ناف کرن وکی ترسی تیب ناف کرن تی گوتن جبر کو ج تشتی چی دبن ج تشتین حیید ده ترسن افکس نبدلی وایا جبر وی که جی گوتنین نفرتی بکارتینن کو جواتی جهو دور بخن دوی درباره ده گردیت ناته بگرن برز دینچر راست سدی صد خواستن کو ریل بروی پیواجوی بگیرن نخوازن کو اوه کو نخوازن آشتی چه به پیواجه بسر که به اوان خواست یعنی چه علاقات فوتبولی لیستو که و فوتبول جبوی دو غروبا کو آشتی و آرامی نوانده چه به دلیزن چه علاقه جنه کرد کولور بینن سر زمان به گوتنه نخوش و قریش کو بینن سر زمان اف تشتکی نای قبول کرن تو علاقه و سیاست و آشتی به هفدو تونه بو ev bi zanebûn kirin ka bi yani ev êku dijminatiya Kurda dikin êku dijminatiya aştiyê dikin ewan kir evan tişt lê ev sedî sed nay qebûl kirin em li gel Leyla Zana ne Leyla Zana jinek me ye Leyla Zana bi rûmeta xwe tê nas kirin خوشکا زینه تو زانه ده سوسیال مدیا ده پیلکه گلک برفره لدجی وی کریارا نخوش وی کریارا بی تربیه بی ریز کول هم بری بریز لیلا زانا هاته کرن یعنی سوسیال مدیا ده پیلکه گلک برفره ها پیشتگیری بو لیلا زانا خان هاته دیار کرن لی باشوری کردستانی تیما فوتبولی یا دهوکی د ماچا خو ده همي جبو پشګریا خوشکا لیلا زانا ویني ویجی لسر سینگین خو خستبون هون سکنا کردان
دوی درباره ده چاوا دنرخی براستی از فوتبالا زاخوجی بله اسپیروز دکم من دیتن او وینه او پشگیری گله کیفام هات شخوی یکیتی و یک ریزیا کردا دبر ده دیار دبه ای شکل کوه کمارو لوی خودی درکه و چه جن چه میر برا کرد به کومارو پشگیری الهفدو بکه مرف خورد به مرف حسان به مرف دنگی مرف درد که وەک سەرناوێ یەکیتیا ئینسیاتیفا دەموکراتیک ژی ئەز vê nadibêjim êşek li ku be meriv li wir be meriv li hev xwedî derkeve li hemberî xwêrnexwaza merivê êdî bi ser keve yekêtî û yekrêziya Kurda pêwîst e divê ku Kurd bi yek tevgerê tev bigerin bi yekîtiyê tev bigerin جبو کرداتی چه معنی بریز دین چر مثلا تو زنی چند رودان دوی دما داویدن هاتنا جناب سروک برزانی بو جزیره بوتا او پیشوازیا گرم گل جناب سروک برزانی هاتی کرن اشتر بیجم خودی درکتنا لیلا زانا خان خودی درکتنا چار سریا کرد لروجاوای کردستانی اف کریارین وسا الگورا باوریا و حستا نتوی دموکراتیک یا کردان زیادتر نزدیکی ها وجود که gelekî istedî ser hûn mafdarin ev hestê netewîne pêşketiye lev xwedî derketine Cenabê Serok Mesut Barzanî ku hat Cizîra Bota û ew xwendina wî helbestê û ew sekina wî ew pêşwaziya millet ku wisa wî hembêz kirin bi germayî û xwedî derketina Leyla Zana xwedî derketina Rojavayê Kurdistanê erka netewî ye û pêwîst e divê wisa be ev gelek cihê şanazî û kêfxweşiyê ye خوشکا زینê hûn bawer dikin encama vê dozê çi dibe 116 rê xistin bêguman hejmarek zêde cihê dilxweşiyê jî ev sekna we hûn bawer dikin dadgeh girêdayî vê dozê biryarek çawa werdigire em hêvî dikin ku bi heqaniyetê tev bigere dadgeh wan ceza bike em ê wisa bêjin çalakiyên we di vê derbarê de dê berdewam bibin birêzdîn şer xwedî derketina doza Kurd, serkirdeyên Kurd, rûmetên Kurd wekî ku te destnîşan kirî bi taybetî jî hûn wekî însiyatîva yekîtiya neteweyî birêzdîn şer belê xwe jina gelekî lê piştgirî danê û em ê jî em ê îro wek însiyatîv bihê serdana Leyla Zana bikira ne misaîd bû lê wê çarê mehê de li Amedê axaftinekê bike ew jî cihê şanazî ye cihê xweşiyê ye wekî ku min got em hemî Kurd em destê xwe bavêjin êşa hevdû mil bi mil dil bi dil em ê her daîm bi ser kevin li her qadê li her cî di her mijarê de em ê bi ser kevin divê ku marû piştgiriyê bide hevdû destxweş spasiya te dikim birêz zînê dînçer ji Diyarbekirê mêvanan